November ni thum Pentecost thar pathian thu chu alo dara Jerusalem khuwa zirti te hon pung ta ema puithiam te zinga po mitam takin rin na chu an oita a tirko te bung ruk chang sari thlarawa khata chanchin tha puang tura zirti te an chuak ang khan tunlai po hian pathian chhelo te chu an kal chuak turani rin lo na le kal sul na thim na hnuaia omte hne na zanga ina thu cha puang tura masial na tel lo du na taknen lalpa na chu kan thok turani ama kan tho puin tura chanpol namin petreva rambial pialama ana tho chun zom turin ring lo mi te thin lunga athok bok don ani mitam tak chuan tharau thiang hliman dong to a phur lo chunga ngai tu pe lo na hian kong adal reng don lo zirti ten tharau thiang hlim ti chakna de na than hem ngai takle rim taka an tho na chin chia lom angkha tuna lalpa mi te hian thanem ngai taka an tho ve na turin cho phur tur ani don lom ni khati hun lai lalpan ami te tan ati sakang khan tuna ami te tan po hian atul jok ma ani tirkauten anti tak ang zong zong kha tuna ko shan member tin te hian anti turani tuna su sual na lo puna sim tura ko na tru le zual zela hian nasa zo ko tharau thiang lim tho pui kan ni theinan thanem ngai le zualin kan thok turani tunlai thu tak eng dong tu te reng reng chu lainat na nena thim hnuaia lengte kai tho tu turani ring tu zong zong te hnen atangin eng chu chiang le fia taka en chhuat tir tur ani Pentecost ni nuwa athu cha puang tu in pezo tak tak te manga lalpan athok ang khan tuna hian ani chon min ngak reng ani thil zong zong te top na tur lo nai na hun tun huna hian ko ran masa hunami te thanem ngai na khum khan kan che turan don lom ni pathian ro puina tura thanem ngai na in zirti te chu thilti theina na satak ne na thure tua tang turina chok phura chutiangin kan thinlunga thanem ngai na mei chuan Krista tlan na mangai na le ama khen be a om chanchin puang turin minti phur don lom ni tirko te hun ai ma an sa zokin pathian thilti theina chu tun lai hian lan tir tur ani don lom ni